Sad je sve moje. Moje. Samo moje. Da vaši zakoni i uređenje neće biti svojevoljno poremećeni. Stari zakoni će vrijediti sve dok se novi ne donesu. Objavljuje se svijetu i narodu. Merhaba, dobri ljudi. Mustafa Bobe, dobro je ovo za nas. Dobro me želi. Dobro, dobro. Ne dođi. Ajde! Gdje, mala? Ajde, skloni djecu. Ajde u kuću, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde! Gdje, mala? Ajde. Hio! Hio! Ajde! Ajde! Dobro jutro, Simane. Dobro jes. Ja došao da ovo šljiva što je moje smirim. Pa nisi morao dolaziti. Šljive su mirne. Ako je bude trebalo smirivat, mogu ih i ja smiriti. Sve je isto što je i bilo, Simane. Zakon je isti, ista i prava. Ne. Nije tako i braga. Pa kako je kad nije tako? Pa i sam vidiš kako je. Drugo vrijeme, druga prava, pa i drugi sudije. Ono jest, drugo je vrijeme. Božje davanje tako. Ali ti si pametan čovjek, Simane. I znaš dobro da takve prave nema po kojoj ono što je moje može odjednom postati tvoje. Da vidiš, ima i braga. Ima i može. I tvoje je nekad bilo naše, pa u neko vrijeme i po nekoj pravi postalo vaše. Kad je ono što je od davnina bilo moje moglo postati tvoje, može vala i ovo što se sada zove tvoje postati moje ko što je i bilo. Ode ti, Simane, daleko. Mogu ja danas da idem kud god hoću. Možeš. Mogu, još kako mogu, i braga. Pusti me da naberem bar 2 kotarice, Simane. Sramota je da se praznih ruku vrati. Ne. Evo ti šljive. Popni se, jedi koliko hoćeš, nek ti je alal. Ali jednog ucrvka nećeš odnijeti odavde. Ne dam.
Hoću da te vidim kako se vraćaš praznih sepeta. Odakle si se uvijek vraćao puni. To mi je vera. I to mi je znaj za dušu svima mojima mrtvima za 400 godina. Hajde. Ibraga! Vidi, Ibraga, šta sam kupio za svoje. A? Ija. Sviđa li ti se, Ibraga, a? Pa kako ostasmo mi, Simane? Pa ja dobro, a ti ne znam kako si, Ibraga. Ama znam da si dobro i neka si šućur. Nego šta ćemo sa šljivama? A, sa šljivama? Pa to se zna. Onako kako sam ti rekao. Bilo, pa nije. Ne more to tako, Simane. Pametan si čovjek, ne treba da ti govorim. Vala i ne treba. Nego ću ja tebi reći da ne duljimo lakrdiju. 400 godina vi ste jahali nas. Sad ćemo 400 godina mi jahati vas. A onda ćemo razgovarati Za onih trećih 400 godina ko će koga jahati. Veraba, Ibraga. Htio bi kod tebe kupiti uzdu, Ibraga. Onako s pucama i crvenim kitama. Ovo mi je nekako seljač. Nemam takve uzde. A ne bih je mogao ni napraviti. Nemam potrebite robe. Šta, tebi je moja para šugava, jel? Nije, ne do Bog. Ali nemam dobar čovječe s papa. Lažeš ti. Potraži kod drugog. Lažeš ti mene, Ibraga, lažeš. Jel da lažeš, a? Ne lažeš dobar čovječe, mali me se ako Boga zna. Ija. Nekaj, da popijemo po jednu. Vidite ljeba, pravi aginski. Ajde. Ama Simane, pazi da ti ne prećiraš ti svojim inatom. S Ibragom se nije šaliti. Simane, moraš kako hoćeš, a Boga mi kajat ćeš se. Samo ti pazi svog, Gagu. Za mene ne brini. Šta je? Šta ti baneš? Ajmo što? Simane! Evo ti poziv moj, Simane. Uskladite svi. U ime njegovog carskog i kraljevskog veličanstva, a u saglasnosti sa njegovim carskim pismom od 28. jula 1878. godine, kao i prema Ramazanskom zakonu od 7. dana mjeseca Ramazana 1859. godine, te Saferskoj naredbi od 1859. godine, paragraf 8. U stvari tužbe Ibrage Kološa, zemljoradnika iz Sarajeva, ovaj sud presuđuje: optuženi Simo Vasković, zemljoradnik, bez važnog povoda odbio je da tužitelju Ibragi Kološu, vlasniku zemlje koju obrađuje, preda dio koji ovome u protekloj godini pripada. Optuženi je na taj način postupio protivno odredbama između njih sklopljenog ugovora, te je tako tužitelju nanio materijalnu štetu koju ima u zakonskom roku da nadoknadi. Optuženi je nadalje dužan da vlasniku zemlje i u buduće redovno daje dio koji ovome pripada, jer su stari zakoni na snazi dok se novi ne donesu. Prođe je ovo moje gazda, a?
Još ćeš se ti nama vratiti, moj Simane. Kako je otac ovog Ibrage, Salih Kološ, došao do aginskih prava? Pa ne mogu 2 puta biti aginska prava. I onda kad je turska i onda kad je hrišćanska vlast. Kad je onda naš? Ništa ti ne brini. Ima da bije komaljem. Odbija se žalba Sime Vaskovića kao neosnovana. Nadalje, ovaj sud kažnjava Simu Vaskovića na 3 dana zatvora zbog pjevanja nedozvoljene pjesme. Nadalje, Simo Vasković se kažnjava zbog vrijeđanja carske vlasti još na 7 dana zatvora. Kazah ja da ćeš se ti nama vratiti, Simane. Evo, donio se malo mlijeva. Daj, djeci malo ljeba bar. Nek na Đurđev dan pojedu. Kako meni? Sine, umro, Efendija. Ljudi, nemojte. Ne. Ljudi, molim vas. Ljudi, nemojte, nemojte. Ako kmet zanemari obrađivanje imanja i bez zakonitog povoda prestane da ga obrađuje, tako da vlasnik bude prikraćen u svom vlasničkom dohotku, ili ako na drugi način nanese štetu zakonitom vlasniku, ili ako bez važnog povoda odbije da preda vlasniku dio koji ovome pripada, ili ukratko, ako radi protivno odredbama između njih sklopljenog ugovora, pa vlasnik podnese tužbu, tada će vlast, pošto ispita stvar i punovaljanim dokazima se uvjeri o opravdanosti podnesene tužbe, a ako nema izgleda da bi se kmet mogao popraviti, istoga udaljiti sa dotičnog kmetovskog selišta. Ne dam! Nazad! Ne dam! Simane! Nazad! Hajde, vozi! Hajde! Brže! Hajde, izbacuj. Dio! Hajde! Dio! Hajde, izbacuj. Ibraga,
Turski je zakon od prije toliko godina, a postove mučačine, ko da je jutro za mene pravljen. Čuj, objavljuje se svijetu i narodu da u Sarajevo dolazi preuzvišeni erchercog, član prejasnog vladalačkog doma i carev Amidža. Isto se objavljuje svijetu i narodu da će gospodin nadvojvoda posjetiti i bogomolje svih vjera u Sarajevu. Poziva se svo živo muško i žensko da dočeka i pozdravi kako dolikuje i treba ovu visoku ličnost i prijatelja vas cijelog našeg naroda. Narode, čuj i počuj. Objavljuje se svijetu i narodu da u Sarajevo dolazi preuzvišeni erchercog. Za seksar i srpski. U ime zakona, naprijed! Ljudi, eno gengo čera Simona! Ti nećeš da miruješ, Simane, a sve ti je po zakonu riješeno. Ništa nije riješeno, gospodine, dok je čovjek živ. Ti znaš da ima carska naredba. Čast i čest caru i njegovoj naredbi. A tebi je presuđeno. Jes, presuđeno. Ali kako? Po turskom zakonu. I ko mi je sudio? Đulaga Maglajlić, Turčin koji imao jaga. Pa 3 su prisjednika bila. Drugi čovjek je Ante Perišić. Jes drugi, ali čovjek nije niti ikad bio. A 3. je bio Srbin, Kosta Ćuk. Srbin je bio, gospodine, i Vuk Branković, pa izdade cara na Kosovu. Zar tako, Simane? Tako je. Bolje bi bilo da nije tako, ali tako je. Morat ćeš, Simane, ostati 2-3 dana kod policije. Ali, gospodine, ja moram... Ne možeš, Simane. Ti imaš gadan običaj da istrčavaš pred visoke ličnosti. A mogu se, ne daj Bože, carski konji poplašiti od ovako krupna čovjeka. A to onda ne bi valjalo. A ovako, bolje i po tebe. Vodik. U ime zakona, naprijed! Svi za mene kažu da sam budala i propalica. Znam ja to. Ali znam da nije sve tako. Vidiš, bio je u mog oca, u mom djetinjstvu, jedan oroz, gigant. Nije mu glasa bilo nadaleko. Ali imao je jednu manu.
zbog koje je izgubio glavu prije vremena. Kukuriko je on prije ostalih pijevaca čitav sahat i budio ukućane. Dodijalo jednog dana mom ocu, neću ga, kaže, više trpjet, pa da mi je iz oka izišao. I naredi da ga zakolju. E vidiš, ja sam takav oros. I kažu da nije trebalo raditi i govoriti ono sve što sam ja radio i govorio. Da nije vrijeme. Bolje je vodu u usta, što se kaže, i svoj posao gledati. More biti. Ali, kad sve saberem, ja znam da sam ja govorio pravo. I da je aginska prava umrla, a kmetovska se rodila. Samo oni to ne znaju. Još ne znaju. Ali ja znam. Sali, bebe, čast tebi ko jednom dostu i prijatelju, rećemo. Čast. Ja ne bi bio nikakav čovjek kada bi tebe uvrijedio i pogazio ono što se samo ovdje tvoje pojeo i popio. Tebi čast. Ali ovo sa kmetovskom zemljom i sa krećinom nije pravo. I nije duga vijeka. A? Danas je Siman beskućnik, budala i sa zemlje ga digo. Ljudi okreću glavu od njega. Podsmijeva mu se svaka rđa. Mušta ga Vaso Gengo. Ej, onaj ćelavi Huso podvornik, ne samo što ga ćera iz kancelarije, nego ispred Kotarske oblasti. Ni tu ne da stojim. Ne dopuštavamo, kaže. Ej, ne dopuštaju. Ej, a ja ti kažem, Sali, beže, i neka ti nije takva uvreda od mene. Siman ima pravo. Još kako pravo. Još kako pravo. Samo što se prevario i prije vremena kukuriknuo. Prevari me, švabo, kučka pogana. A ima Siman pravo. Ima. Neka sam ja budala i propalica. Dobro, neka. Ali doći će iza mene bolji. Bolji od mene. Pa će pametnije sviđati račune onako kako ni agama ni Kotarskoj oblasti neće biti milo. Ali im ništa neće pomoći. Neću ja tada biti niti to dočekat. Ali znam ko što ovu rakiju mučenicu gledam. Znam da će doći dan kada će age i begove odigravati sudove i kancelarije i nositi zakone i tapije u Janđiku ko što ja nosim. Ali im to ništa neće pomoći. Niko im to neće htjeti čitati niti da ih sluša. Ne. Smijat će se ljudi aginskoj pravi ko što se danas meni smiju, ali to će biti malo veći i teži smijeh. Bosna će se tresti. Od mene će tada biti pregršt kosti u zemlji. Ja biti, jel ne biti. Ali meni veće podušje ne treba. Tada ću se roditi. A danas sam mrtav.